Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe wowe udahwema kubana na radiyo televiziyo nuru ya Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa 11 2024, turi no mu masaha y'ijoro rwose nibwo turimo tubagezaho amakuru yacu. Murayagezwaho nanjye Umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama wiriwe ute? Umugoroba wagenze ute ko tugeze mu masaha y'ijoro? Twiriwe neza Umushakamba, ni amahoro, umugoroba umeze neza, ni umugoroba urimo akabeho bitewe n'imvura igeze kugwa, turi aho rero imeze neza, ariko twiriwe dukurikirana hakurya byari umuriro Umushakamba. Ni ibintu by'umuriro wagurumanye udasanzwe nyuma y'ibyabereye i Goma. Umuntu yavugaga ati birasa nkaho amasasu agiye guceceka mu mujyi wa Goma bitewe n'inama yahabereye, ndetse n'uburyo bw'ubwiri cyangwa se uburyo bushinzwe gukora kugenzura ihagarikwa ry'imirwano bwashyizweho, ariko bisa nkaho baberetse ko abahangana hariya batagira ikibatega. Yego, reka twinjire mu makuru. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu, tugiye kuganira ukuntu M23 yaburijemo ubukana bw'ibitero FARDC n'abayifasha bari bayigabyeho hariya mu kibaya cya aho bakunda kwita Kibumba. Yego. Indi ngingo rero turarebaho ukuntu ingabo z'u Burundi zashotoye mu 23 ahitwa Ishanjo ya Karehe. Yego. Noneho biza kurangira bakubiswe bamerewe nabi Abarundi. Icya gatatu bwana Mushakamba, ni inkurikizi y'ikintu cyabaye ku itariki 5 hari i Goma, ubwo Minisita Nduhungirehe yageraga muri Goma bagiye muri iriya gahunda yakozwe uriya munsi yo gutangiza rya tsinda rigenzura iyubahirizwa ry'agahenge, rigizwe n'abasirikare ba Angola 18, 3 b'u Rwanda na 3 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nduhungirehe minisita yakirwa, wabonye ko bamutereye isariyuti. General Cirumwami yamutereye isariyuti. Iriya sariyuti rero yarikoroje mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu byakomeye. Yego. Ikindi tuzo kureba rero ni urwandiko Rutamaza Vitale Kamere. Urwo rwandiko rukaba rumaze igihe, rufite imyaka myinshi, rwanditswe muri 2010. Yego. Urubuga rumaze imyaka hafi 14. Reka tudatinze rero turebe hariya kuri iriya ngingo ivuga ukuntu M23 yaburijemo ibitero yari yagabweho na FARDC n'abayifasha hariya muri Nyiragongo aho bita mu kibaya cya Kibumba. Bwana Mushakamba, ngo byari bikomeye kuko ngo habanje za drone ngo zari zimeze nk'inzuki. Uzi ikintu bita irumbo ry'inzuki? Yego. Ngo zari zimeze nk'irumbo ry'inzuki, kumubona inzuki zimuka ari nyinshi, na drone ngo ni kuri yazanganaga M23 AFC bagiye kumva, yumva mu kirere igenzura, yumva ziraduhira nka kuri inzuki ziduhira, noneho nayo izahukamo irazirasa bwana Mushakamba, yazirashe koko. Noneho uko yazirashe FARDC nayo ngo yavumbutse isheringa. Nuvuga iti baraturashe irasheringa. Yego. Ubwo rero ngira ngo iyi mirwano wayikurikiye, watubwira mu buryo bwimbitse uko byari bimeze. Nibyo bwana Sentama, n'uyu munsi koalisiyo ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ntibariyumvisha ukuntu drone zabo zitabashije guhagarara cyangwa se kumanurwa zigeze Bunagana, kubera ko zazamuwe ku bwinshi kandi n'ubukana bwinshi, bumva ko rwose zitari buze kuhagararira hafi, ziri buze kubanza kurasa kuri Corneille Nangaa aho yaba ari ameze neza rwose yibereye mu biro bye, arimo
ari mu madosiye yo kugarura amahoro mu bice bamaze kubohoza, ariko batungurwa no kubona zigenda ziva sinyare zazo zivaho cyangwa se kamera zazo zijima, bitewe n'uko barimo bagenda bazimanura bazirasa. Byari ibitero simusiga, kandi bari bazi neza ko batunguye M23, bari busange M23 yasinziriye cyane ko Nduhungire aheruka hariya bavuga bati ubu ngubu nyine bazi ko agahenge tugiye kukubahiriza kuko ari twe twagasinye, ariko basanga intare za Sarambwe ziri maso. Bwana Sentama, abaturage b'Igoma bo babonye drone zizamuka bati noneho umenya niba batagiye kurasa i Kigali bagiye kurasa aho M23 iri hose, ariko byarangiye batarenze umutaru, ngira ngo nta nubwo bageze Ikibumba kuri Trois Antennes, ahubwo zamanuriwe hafi ya zose kuriya musozi wa Kanyabuki ndetse na Kanyamahoro. Bwana Sentama, bwana Mushakamba, hari ababyumva bakagira ngo ni ibikabyo, ariko izi drone bavuga ko zari hagati ya 30 na 40. yego, ntabwo zari nke rwose. Urumva mu kirere kingana kuriya n'ukuntu drone iba yiruka, ziriya drone zari nyinshi kandi ziba zitwara n'amakuru, byumvikana ko amakuru zari kuyatwara koko menshi cyane, ariko ngo bazikubise ngo ubundi babonaga amababa ahunguka nk'ay'inswa babona inswa iyo zagurutse. yego, ubundi ngo amababa ya ziriya drone yamanukaga nk'amwe y'inswa iyo zagurutse mu gihe cy'umuvumbi. ngira ngo aba barwana na M23 bafite ikibazo wenda cy'imyumvire. yego, niba umuntu arasa umusirikare ushoboye kwirinda mu mutwe ntahushe, kuki bumva ko drone yatazayirasa kandi ari ifite umubyimba munini kurusha umutwe w'umuntu? yego, rero Bwana Sentama, ngira ngo ikindi bizera tekinoloji, bakumva ko aribo bonyine bazi gukoresha tekinoloji, bakirengagiza ko M23 ifite radari igenzura ikirere cyayo, ku buryo iyo radari ndetse inakontorora cyangwa se inafite ubugenzuzi bwa Goma ahanini, ku buryo bashaka babuza n'indege kugwa i Goma. Rero izo drone zabo bagomba kumenya ko ziba zahagurutse M23 zireba, ariyo mpamvu zitagera mu bice ikontorora zitaragera muri target y'imbunda z'abasirikare ba M23. Gusa abadukurikira bumve ko ubwo bwinshi bwa drone nta ariko zahanuwe zose, hari zabashije gusubira inyuma zisubirayo amahoro, ariko nazo zisubirayo ari ndarusimbutse cyangwa ndarukize, cyangwa se nsimbutse irya none, ariko iry'ejo ryo ninsubirayo nzahakubitirwa. Rero byari ibitero nk'uko nari mbivuze bigamije kwinjira mu bice M23 kontorora, bigamije kandi kurasamo ndetse no gutara amakuru yo baba bayafite, abaturage baba bayabahaye ndetse n'intasi zabo, ariko kwari ukugira barasi. Icyatumye rero bikurikirwa na sharing, gahunda kwari uko drone ziri bujye imbere, ziri bubanze, abasirikare bo ku butaka bagakurikira. Birangira drone zo mu kirere zimanuwe, abasirikare bo ku butaka babonye byanze barasheringa koko n'umujinya mwinshi, barasheringa pe bimara agahinda, ariko bakupa cyangwa se ibisasu bari kurasa muri sharing, iyo bishize mu mbunda, ubundi abandi nabo babinjiramo bakabarasa ku buryo bukomeye, bakabagirira nabi. Ari nabyo byabaye uyu munsi. Nawe tekereza imirwano FARDC yateguye, igatera kuri axis, navuga reka mvuge ngo ni nka axis, kuko niba baturutse mu gace ka bagabye igitero mu kibaya bisanzwe bakanajya muri biriya bice bya Mubambiro bagaturukayo n'izo za Chove, FDLR zikaba zihari, Wazarenda, Barundi n'abandi na FARDC, ni ukuvuga ngo cyari igitero simusiga. Rero iyo igitero nk'iki cyabaye bagaceceka, Bwana Sentama, si ugucecekeshwa no
n'ubuhanga bwa gisirikare, ahubwo ni ugucecekeshwa n'ikiriyo babashyizwemo n'uwo bahanganye bwa na Senama. Mushakamba rero hari umuntu wari hariya wambwiye ati, yambwiye inkuru isekeje cyane. Yambwiye ati muri iyo mirwano byatangiye ejo saa 2 z'ijoro, drone nibwo zahagurutse zijagajaga ikirere, noneho zirakubitwa zihanuwe, zasigaye zasubiye inyuma. Noneho saa 8 z'ijoro abakomando b'intoranywa baradvansinga, baratera ibirindiro bya AFCM 23. Nubwo bateye barakubitwa, bakubiswe basubira inyuma nabo. Noneho ubwo ngubwo AFCM 23 kugira ngo ibashuke yari yavuye mu birindiro byayo. Saa 11 saa 12 hagati aho ngaho bazinduka barasa ku birindiro bya AFCM 23, ariko yari yavuyemo kuko yari yabonye ibyabaye. Icyabayeho rero ngo yabakubise, yashenye ibirindiro byabo bigera muri 3. Yego. Ibirindiro 3. Noneho ariko hariya mu ishyamba rero ikintu cyari gitangaje ngo nuko yaguye FDLR Gitumo irimo yarura amakara. Abaguye Gitumo barimo barura amakara, ubundi rabarasa hapfuye benshi, umubare ni munini ntabwo turawumenya, ariko ibyo byabaye kuko umuntu wampaye amakuru ari hariya, arahari, twavuganye kare arabibwira. Nguko rero uko byari bimeze hariya, ariko hari andi makuru y'inyongera waba ubifiteho watubwira. Ubwo birumvikana ntihabuze abapakirwana n'amakara. Birashoboka kuko ikindi cyariho FARDC zari zarasatiriye, zigenda zigira imbere zicuma zisatira ibirindiro bya AFCM 23. Yego. Nuko byari bimeze, ariko mu bahaguye bahababariye FDLR ngo niyo ya mbere, kuko abenshi muri bo babaguye Gitumo barimo barura amakara. N'ubu ngubu message ndazifite. Ngira ngo abenshi ngo bahaguye n'aba Wazalendo, nubwo kubatandukanya na FDLR bigoye. FDLR zari ya kabiri. Yego. Ariko urumva impamvu Wazalendo ari ya mbere n'ubwinshi bwabo. Yego. Babananyoye bya bitabi byabo bakigaba imbere. Yego. Ubundi FDLR impamvu yaje ikurikiye nuko bayisanze mu makara. Yego. Yibereye muri bya bikorwa byayo by'ubucuruzi. Yego. Ubundi kahakubitirwa, ubundi FARDC yo na SADC basigaye barwanira inyuma. Abandi bo abapfa nk'ibisanzwe ni FDLR, Wazalendo hamwe n'abarundi. Abo ngabo bajya banambara kimwe ku buryo kubatandukanya bari ikibazo. Yego. Twajya ku yindi ngingo? Yego rwose. Mu gice cy'epfo rero kijya gukora ku majyepfo naho habaye indi mirwano. Abarundi bumvise hariya barwanye, baravuga bati natwe twatake. Ubwo bateye batera ibirindiro bya AFCM 23 ahitwa Kamatare, hafi ya Shanjo. Yego. Bo bararwana, AFCM 23 irabakubita ibasubiza inyuma, yabirutseho ngo ibakoresha urugendo rurerure. Ubwo binjiye no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hariya muri Karehe, hafi ya Shanjo aho ngaho. Ariko abarundi ngo banahatakarije. Ntabwo byabura uko byagenda kose. Abarundi ngo bahatakarije ingabo zabo 17 zapfuye, noneho hafatwa imbunda ya mortier milimetero 82, noneho n'amabombe yayo agera kuri 31. Yego. Nguko uko urugamba rwo muri kiriya gice kiherera kuri Kivu y'Amajyepfo rwarangiye, bwana Mushakamba. Ese aba barundi urabona baza kurusyaho biraza kuborohera?
biragoye kuko muri aba barundi yego bose ni abarundi bafite ubwenegihugu bw'abarundi ariko ni za mbonerakure za CNDD-FDD nta myitozo baba bahawe igihe kinini ni amezi 3 bagashorwa ku rugamba nabo bahuje imico na za wazarendo zo kunywa itabi n'inzoga bakumva ko ari byo bituma babarasa amasasu ntabafate bigatuma bumva ko ari byo bituma batsinda urugamba rero bakagenda bameze nk'abiyahura aho kurwana no kurwana umeze gutyo udafite icyo urwanira nabyo ubwabyo bihita bihinduka ibindi bwana Sentama rero ni uko nguko byagenze ni nayo mpamvu bapfuye ku bwinshi ari benshi bakamburwa ibikoresho byinshi ariko nyine iyo uri kurwana intambara itakureba niko bigenda akenshi uratakaza kurusha gutsinda. Mushakamba rero tuze kuvuga ko ari imbonerakure gusa ahubwo burya dukurikije ariya makuru twahawe kuri ariya majwi y'uriya mudamu w'Igoma yego buriya harimo n'abanyarwanda bo muri FDLR harimo hariya baje bambaye ingofero z'Uburundi impuzankano z'Uburundi biyita abarundi ariko mu by'ukuri ari aba FDLR yego twatambuka noneho tukagera kuri iyi nkuru ijyanye n'isariyuti Minisitiri Nduhungirehe yaterewe hari Igoma ku itariki 5 ayitererwa na General Kirumwami Nkuba iyi sariyuti rero yego isariyuti yarikoroje bwana Mushakamba yarikoroje ku buryo mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimeze nabi ntabwo babyumva neza ntibabyemera bwana Sentama bivuge neza uti Vitali Kamere nawe arayishaka Vitali Kamere nawe arayishaka nibyo umenye ejo azaza Igoma bakamuterera isaruti uko byagenda kose nawe arayishaka arayishaka nk'uko bivuga icyo uvuga nicyo kuko yabyivugiye no mu magambo ye arabyivugira akavuga ati iyi sariyuti ko ni gute bashobora guterera isariyuti Minisitiri w'u Rwanda igihugu cyaduteye niko bivuga yego inkuru iravuga iti inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatuye uburakari guverinoma y'iki gihugu kubera icyubahiro cya gisirikare giheruka guhabwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe wa kabiri tariki 5 Ugushyingo nibwo Minisitiri Nduhungirehe yari Igoma aho yari yitabiriye igikorwa cyo gutangiza urwego ruvuguruye ruhuriweho n'u Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'imyanzuro y'u Rwanda yego amakuru umukuru wa diplomasi y'u Rwanda ubwo yageraga ubwo ni Minisitiri Nduhungirehe yageraga Igoma yakiriwe na guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Kirumwami Nkuba wari kumwe n'abarimo umukuru wa polisi muri Kivu y'Amajyaruguru bamuha icyubahiro cya gisirikare ni ukuvuga bamutereye isariyuti yego kuri uyu wa kane ubwo abadepite ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bateranye bajya impaka ku mushinga werekeye kongera ibihe bidasanzwe bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri Vitali Kamere uyobora inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko we na bagenzi be bababajwe n'icyubahiro Nduhungirehe yahawe reka mbanze nanyize inkuru turaza kugira icyo tuyivugaho yego ni Kamere wanasabye Minisitiri wungirije w'ubutabera Samuel Mbemba
kugeza kuri minisitiri w'intebe Judith Suminwa uburakari bw'abagize inteko ishinga amategeko kubera ibyabaye. Yagize ati icya nyuma kireba minisitiri w'intebe ni uburakari bwacu kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda akigera i Goma. Si bibi kuko dushyigikiye amahoro, ariko kuba dushobora kumuha ibyubahiro byinshi bigakorwa na guverineri wa gisirikare n'ukuriye polisi mu ntara yego mbona bikomeye cyane, ndetse ntituzi ibyo turimo gukora. Kamere yavuze ko minisitiri w'intebe agomba kumenyeshwa ko ubutaha Nduhungirehe nasubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo adakwiriye gutererwa isariyoti ya gisirikare, ngo kuko n'abaminisitiri b'abanyekongo iyo bageze mu Rwanda badahabwa icyo cyubahiro. Yunzemo ati mu mujyi wa Goma wahowe Imana twakiriye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, hanyuma guverineri wa gisirikare akaba ari we bishishikaza, akabikora ari kumwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara. Turabyanze. Ubibwire madamu minisitiri w'intebe, abadepite bose b'igihugu byababaje. Ngiye inkuru rero bwaramushakamba, ikintu cyababaje inteko ishinga amategeko ku buryo bajya kubigeza kuri minisitiri w'intebe. Ese iki kintu urakivugaho iki? Bwana Sentama, ntabwo u Rwanda ari rwo rwashyizeho etat de siège ngo rugene ko ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru birimo Goma biyoborwa n'abasirikare, kandi ntabwo umudiplomate yaza i Goma ngo yakirwe n'abategetsi cyangwa n'abayobozi ba gisivile, kandi abayobozi ba gisivile barakuwe ku ntebe. Rero niba umuntu yakiriwe umusirikare, umuyobozi ntabwo azakira mugenzi w'undi muyobozi yambaye ingofero ngo areke kumukurira isaruti uko byagenda kose. Iki ni ikintu kiri otomatike ko kigomba kubaho igihe cyose umuyobozi yaje akakirwa n'undi muyobozi. Ahubwo sinzi impamvu, niba byari bibabaje cyangwa bari babiteguye kuki batateguye ko yakirwa na minisitiri mugenzi we Kayikwamba, ahubwo bagahitamo gutegura ko yakirwa n'uriya. Ngira ngo n'ubutaha biramutse inama yongeye kubera i Goma, n'ubundi badateguye minisitiri, kuko ugomba kwakira Nduhungirehe uri i Goma, usibye minisitiri waba waturutse Kinshasa, undi ni ubuyobozi bw'intara bwa Sentama. Uko byagenda kose ifoto yarafashwe, abandi abaminisitiri bo muri Kongo niba banahabwa amasaruti ntibifotorwe. Ibyo ngibyo niba bibaze u Rwanda, niba bibaze Nduhungirehe, imitima yabo yo nishaka ibarye, nibashaka ibiyahure reka aba ariryo jambo nkoresha. Ariko Nduhungirehe yari akwiye kwakirwa gutya, kuko ari mu bikorwa by'ingenzi kandi akwiye icyo cyubahiro nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Ikindi Bwana Sentama, ni ishyari ryo kuba badasanzwe abadepite badashyiraho, batakirirwa ngo bahabwe ayo masaruti, bahabwe icyo cyubahiro cy'isaruti. Rero niba bagikeneye nibabisabe babitore, aho bagiye hose abadepite bajye bahabwa amasaruti, na ba bandi bigira abadepite atari bo bakazavumburwa nyuma ayo masikise y'amasaruti y'abasirikare b'igihugu bazabe barayariye. Bwana Sentama, birumvikana Bwana Mushakamba. Ese buriya iki kintu tugitekerezeho, ese buriya Kamere ntabwo yaba yakabije ubusivile, cyangwa se niba atakabije ubusivile Bwana Mushakamba, uko mbona ibi bintu hari icyaha cyangwa se hari ikosa twabara kuri General Major Peter Kirumwami, umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru,
nta cyaha na gitoya yakoze kuko si we wateguriye inama hariya, si nawe wishyize muri biriya byicaro arimo, si nawe wigenye ko ari ugomba kwakira Nduhungirehe. Kamere we yakabije birenze no kwitwa gukabya ubusivire, ahubwo byabaye gukabya ubuturage, n'iryo jambo wenda byahuza, gukabya ubuturage cyane, kuko ni ishyari afite ryo kuba we nta foto ihari. Hari umusirikare mukuru Kinshasa uri kumuterera isaruti, wasanga aziterwa n'abapolisi bamurinda, ariko atajya aterwa amasaruti n'abasirikare bakomeye bafite amapeti ya generali, n'umuntu uri ku ipeti rya generali. Usibye ko atanaterwa isaruti, akenshi aho agiye agahura n'abajenerali haba hari perezida, ntabwo baterera isaruti perezida ngo na Kamere bayimuterere. Niyihangane rero, ntiyabaye perezida, nta nubwo yabaye Nduhungirehe, niyihangane nyine, nashake yiyahure. ntabwo bimworoheye Bwana Mushakamba. Ibya Kamere rero biracyakomeza Bwana Mushakamba. Yego, reka tujye kuri iyi ngingo ya 4, aho hari urwandiko bivugwa ko rumutamaza. Urwandiko rukaba rumaze igihe rusohotse. Ni urwandiko rwasohotse mu mwaka wa 2010 Bwana Mushakamba. Urwo rwandiko rukaba rwasohotse kuri tariki 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2010. Ni urwandiko rufite nomero de reference, ni ukuvuga ni burya inzandiko zandikwa ziba zifite za nomero. Ni ikintu kirekire ariko ntabwo ndi buke gusoma nomero de reference. Reka twirebere uwo rwandikiwe. Rwanditswe mu rurimi rw'igifaransa, ruragira ruti: à son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Icyo gihe ngira ngo yari Kabila. Yego, icyo gihe ari Kabila, kuko ni umugambi umaze igihe Bwana Mushakamba. Umugambi umaze igihe. Reka turebe. Urwandiko ruragira ruti: excellence monsieur le président, nyakubahwa perezida. Impamvu y'urwandiko iravuga iti: implantation de Hutu à Shabunda. Turumvikana? yego, bisobanuye ngo gutuza abahutu i Shabunda. Shabunda ngira ngo iri muri Maniema. Iri muri Maniema, iri muri province ya Maniema. Yego. Noneho akavuga ati: j'ai l'honneur et la joie de vous informer que je viens d'accomplir la difficile mission que vous m'avez confiée, mission relative à l'objet en concerne. Nshimishijwe kandi mfite ibyishimo byo kumenyesha. Ubwo yamenyeshaga perezida, turaza kubona uwo ari we. Nishimiye kukumenyesha ko ubutumwa wantumye maze kubwuzuza, nabwujuje, nabusohoje nk'uko bigaragara hariya mu mpamvu y'urwandiko. Akomeza ati: en effet, mu by'ukuri, j'ai eu des contacts fluctués et de façon séparée avec les différentes responsabilités du territoire de Shabunda, dont Mwami Mopipi Mukurumanya Augustin, cha Musoke Bamusulanga Cyprien, Mukurungu Igobo Benjamin, Chikukama Bisamba Augustin na Ngimbi Paul et Rubanga Eugene. Nagize ibiganiro byiza cyane bishimishije n'abantu b'abayobozi ba notable bo muri teritware ya Shabunda. Aribo akavuga amazina ari amaze kuvuga, yasubiramo. Noneho agakomeza ati:
toutes les personnalités sont d'accord d'installer les Hutus en territoire de Shabunda et ont signé le pacte secret en échange du cadeau que notre partenaire Rwanda leur a envoyé. Sinzi uwavuga ahangaha ariko iyi ni pacte ya kera ya kera ko bashakaga ni ukuvuga bakorana na FDLR cyane noneho bajya gutuza abahutu muri Shabunda. yego nibyo yavugaga ahangaha. noneho bagakomeza notre action a aussi reçu la promesse d'être soutenu par tous les Bashi du Sud Kivu, comme le gouverneur Chishambo, Bashengezi, Katintima, Bahati Lukwebo et Kamere Vital. Ce dernier étant d'ailleurs Hutu d'origine. Abati igikorwa cyacu hari abasezeraniye kucyubahiriza kugishyira mu bikorwa mbese kugishyigikira akavuga bari bo muri Kivu y'Amajyepfo avugamo guverineri wariho icyo gihe witwa Chishambo Basengezi Kitima avugamo Bahati Lukwebo umuntu ukomeye uyu munsi ngira ngo uramuzi muri leta ya Kongo yego avugamo na Kamere Vitali arangije asoza iyi nteruro aravuga ati uyu wa nyuma ahubwo ni n'umuhutu ubwo yavugaga Vitali Kamere d'origine Hutu d'origine nyine inkomoko ye ni umuhutu yego noneho arakomeza ati yarashoje agana ku musozo ati kandebe interuro yakoresheje asoza ariko sina ngombwa cyane iyi ngiyi ntabwo ari ngombwa cyane yego nuko hasi yashatse kugaragaza ko Kamere ari origine mu Rwanda nibyo niko banamuvuga aranje ati mes respects à tous les honneurs que je vous dois ti mu byubahiro byinshi ugomba arasinya ngira ngo ndebe ariko irimo iracika sinzi iwawe niba bigaragara hagaragaza izina rye ni Evariste Boshati nta cyashinzwe yashyizeho nta kiriho niko birumvikana umuntu batuma ibintu nk'ibi ntabwo aba yoroshye muri leta yego abavuga ari kumvikana ngibyo muri uru rwandiko ese uru rwandiko uraruvugaho iki? uru rwandiko icya mbere rugaragaza inkomoko ya cyangwa se hari icyo ruvuga kuri Vitali Kamere cyane ko ari umwe mu bantu nabo bagira amagambo y'ubushotoranyi ari agresiyo ku Rwanda ndetse n'ibyo yakoreye Nduhungirehe mwabyumvise aho ishyari ryamwishe akashaka ko akaba yifuza ko ngo Nduhungirehe umunsi azagaruka muri Kongo atazongera guhabwa isaruti ngira ngo ni ukugirira ishyari bene wabo yihakanye akigira umukongomani reka mbyite gutyo yaramushakamba mbere yo gukomeza buriya afite n'izina yitwa ariko ajya arihindura yitwa Rwakanyiginya kumbe ariko akavuga ngo ni Rukaniginyi ngaho nguko rero uyu mugabo rero birazwi cya mbere ko ari sahurira mu nduru na Kisekedi ubwe ubwashize kuri manda ya mbere yamwiyegerejeho gato yarangije amufunga imyaka myinshi nubwo yamufunguye yongera kumwiyegereza kubera yari akeneye umufasha mu bujura bwe kandi bwarabaye n'ubu ntituzi niba iyi manda izarangira amahoro
Kamere akiri mu buyobozi n'ubudahangarwa afite ahabwa n'itegeko isaha n'isaha yabwamburwa, ariko bwana Sentama ikintu abantu bagomba kumenya ni uko Kamere wahawe byose hariya, Kamere uvugisha abanyekongo, Kamere wibasira ibihugu by'ibituranyi, nawe ubwe ibyo bihugu ayibasira nibyo avukamo. Yarumva bavuga ko ubundi Kamere origine ye ari iy'Icyangugu bwana Sentama. Rero kuba azana ayo macakubiri, kuba ashaka akoresha iturufu y'u Rwanda, nuko nawe ari muri ba bandi, cyangwa se iyo tuvuze ngo bamwe mu ba FDLR bashuka Kisekedi nibo bamuyoborana cyangwa bayoborera Kisekedi, na ba Kamere buriya baba barimo mu bundi buryo bwana Sentama. Yego bwana Mushakamba, niba nta kindi wongeraho rero wanyemerera tukagana ku musozo. Yego twagana ku musozo. Reka twibutse abari badukurikiye tubashimire. Twaganiraga ku ukuntu M23 AFC yaburijemo ubukana bw'ibitero yagabweho guhera mu ijoro ryakeye kugeza mu gitondo hariya mu kibaya cya Kibumba. Ikindi twaganiriyeho ni uko ingabo z'u Burundi zateye ibirindiro bya M23 AFC ahitwa Kamatare, ni hafi ya teritwari ya Karehe, ziza gukubitwa zisubizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe, zihunga ariyo zisubira. Ikindi twarebeye hamwe ni Sariyuti Minisitiri Nduhungirehe yaterewe na General Kirumwami kuba Peter, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe bajyaga mu gikorwa cyo gutangiza rwa rwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ibyemezo bya Rwanda hariya Goma. Iyo Sariyuti ikaba yarikoroje mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ubundi dusorejeho ni urwandiko rutamaza Vital Kamere rwanditswe mu mwaka w'2010, rwandikiwe Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wariho muri uwo mwaka. Bwana Mushakamba rero reka ngushimire, nshimira abadukurikiye. Nibutsa abashya gukanda kuri subscribe haba kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse no ku Muco Wacu TV, ndetse banatwandikire ahanditse comments baduhe ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo kugira ngo turusheho kwiyubaka. Umugoroba mwiza rero, ndabashimiye. Mikro ni yawe Mushakamba. Urakoze cyane bwana Sentama, umugoroba mwiza n'ijoro ryiza kuri twese abadukurikiye, n'ibihe byiza kandi abadukurikiye aho bari hirya no hino. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha.